tanpa terasa kita akan berinjak pada satu sajian penutup. Season pamungkas merupakan satu sajian persembahan seni, gelak, tawa, canda dan humor. Gagat teman penyawang nek isun seri rebu ya. Lemon berjejer berbaris-baris. Awas nang, sing ucapan si terakhir, sing kompak semua berak saya. Seniman lan seniwati manunggali budaya seni Dobat warisan sing para wali, warisan sing para kiai ingkang welas kelawan asih seumur mah beli bakal lari sedaya sami nyakseni sedaya mah sami hormati. Majikan sing paling sayang eling pamangkane eling makhluk kuning dunia ciri wajib baca katulus make gawaning janji ada tema gagawa mingga hari ada tema gagawa mingga witeng tresno jalaran suku poli wana-wani wani lukisan awas hati-hati. alon-alon asal kelakon hari alon bakal katon ciri wanci ma baca diri ketulus make gawa janji aduh majikan sing paling sayang kami nangkan sing bayari bener sari rebu juga sore manakir sing ditakir magodong kelapa esuk mikir mas sore mikir hari sing dipikir ora rumasa awas gunung-gunung digawe sawah angel pisan banyonane durung digawe sawah hari angel pisan lakonane kacang dawang wite yen wangsul madu kaya katon